right nili to ongita kumonenia ini ni ngwiwe nginoa kila ibina na mokolia oka tuko nikiambia ewa ngimonozi akili na ndenda ama ukulyo sana kwa mungu nene ende witekacha sana sana kwa mungu nene wewe utataja mtu Syukii ni tokenda nemu kwa wale eba utataja Syukii ni batona kanaga la nengi betijaye to ba so siati kila wewe baba kila ibinda na mokolio ka tuko niki ambia ewa ngimonozi akili na ndenda ama ukulyo kuba mwimo betu evito aikomanza ai ninati yenevia ni wakombo yinyumba iba kubina bala udhukuma yindo ka musyi nina bata na family indi undu ndaelewa ni undu mume wakwa ulani we ithe wasiana siako wali ukile nginya atha mayuwetha ekala basa ndethesi nini mwendete na nini wite onzeke notabe mundu mukawone kabo vawikala ndethesi masi na stano Syukii kitindoni omombi yule yasani okay basi twaenda nyamba mamba kaba hapa kunyati twabi kaba kunyati hizo aya papalai papala tunoko sana na jamaa niba ukombo yinombanza ukombo nombanza that is very wrong imagine mundo sana siana tete wa siana tamume wa mundu na tamume wa mundu please ndwele kweka keko takyo onaketa nokoka we musele ukawe musele with a reason ndo kino chambe masi iloko na mutumia wa nomba abulanya mesi ele musyi wa mbene wadela na ndwiwa okay we as nenzeke rumors nenzeke right yes lakini pewetwa kana kiveti tatu ya kana pewetwa kana penzeke pe mundu moka onge wone kilabo pa uyumba umoma unanjo kombo nomba I'm coming to this point now. Ni chao kituma munduume akombo nomba nza na ni bakubena bala makoma. Ye bakubena bala mekala. Painting to papa. Ni chao kila kitumete. No kwitha no kibetiki kisababe ishe muse o kudi kombo nomba nza. Na no kwiwa pate environment sio pa kwake. Na no kwiwa betwika ebindala woka anieta kana aselowa. Kibetiki cha mukolia asia ndakwenda maukulyo. Sasa mundu abikabu nomezi sana nyekino kila kimonde tikila nana ome mwana chengo ndo munduume. Yeah. Kino kila kimonde ndatikila nana aume ni tuyandu waima. Kila mundu ena akili yake. Yeah. Sano onanga udhatia. Wele mbia ngwikiona niki? There's a tone. Petoni ilo itoza kuma munukane kwako. Nondo yasema nena nganganya mwe ewa enda peace ewa enda mugo wango ningitungwa ati petoni ilo ututona kunenya mundu wagu akabata na petoni tona kunenya mundu wagu akagumilela kila kitu mundu mwana ambiye mitano wana pe ivya yani wewe azuoni kuzio uneti kuseo obvious nela kuzio pe maziro la meta na wa ila kwa dhuka pe maziro la meta na wa ibinda vyo labda kwa dhuka sana na labda ni wana pe ndo tana kuendeza nyeta kiveti cha kuilombe niki okanda yuko dhama niko solution kai imagine mundu acha kuindia ni na family nena sema zako mazi edukizie na gwiati peton wasemana toni ibendi kwani mwenda amuka nenu wa my friends masi ninitwani wailo that day unonenda ziyaki betineza itoni ila we utumiane biba tiwo na kwa peton ndo kumunena nayo akanzungila nai so now you as a man ni wailo yukuma lodi kwa kombo nomba bandu bangi ningitungwa asiati itoko kosania na jamaa huyu ani mugulite weta mundu ume no mi onaga unenya na toni liba ubahana nikyo kala bandu bangena ngewanzekezi akaneta boto byo byagwa na nondi tena nazena zako my friend ko na miaka eno zalo ko na miaka na miaka minini we ani kitu tiu ngwangwazi ati de mwoga na muntu muko enda kutedwa ama ne babala ukosa yasa wena bata na family ena bata na musyi na ndekwela wa how mundu masi aiteme akalite binda imata kibeti na mutumia utona obika bandu akaumala nakadio komba nomba bandu bangi it is so painful by the way too na pitokania na muna usu ko ngikuanza muyozawa kujua haida shida ko azeleto haida shida ko ngalo matazi anajano we cut
Ndi namba ya simu ni ya noti mwanza noti ila tu tamba tulina utumwa kunika na wile no atelesia mundu mukono nundo akwiga any family ikubalana na wendi witu bagitingo nitwenda anu maziokenie mewikanie bula imwe masomelesiana na maikala na wendo na utana ugwa 0703663183 na 0751992994 tendo ligandini wasimoni kanatombo telesia madam baliza no bekindu kiwota ndiye ndo umeta madharau na ndiye kwenda utome utete ya mundu mukono na kwenda yona mawe kumageta mundu tiwo ngiti nguku yati lakini ndo maimauni ananiake sana masikile vita tuine nangi ngiwaya ki familia ni kuya peke ndo nienda tini yake toa dialogue onanga kosiwa ni kiveti chako hata ndiye ndo kweta girlfriend kana chono ndo ni okiveti kemu kilo visual you are the other guy. No, I like the way you're putting it. Well, give me a lot of fish. Dialogue ni tena sia. So kila kitu anote majamaa una na grade chake no joke but ndiko na kuambotile mwedikisia. No atunenge input yake. Na watu na yakwekola nya kila kitu anotuma mondo we kala tena Kevin yingi mukasia mukekata. Ayo bikaba ndoke da we mona bure kabisa. Sana no ese yangu tubigendo kema sana. Peba no miaka yenda okethia nondo ne watu we mutume yangange yani ubeka mundu zwa utia wewe madhara nondo yego ya uma lodhiba mazi no uzi ukwaza na zana za you ikibeti chagu na mwikatani sene kanyowakwa you kibeti chagu na zana ta itatu wa you ona zoka mwenda no lokwa na waka koza ziana isu sina matumma yao ife azubi mazi choice za ndo anomba kuzana ozio diko at least there is wala tumeta Ese wala tumeta. So, you want to make a job we azuma inondo. Yeah. Ndani kitu kitungwa zati dialogue mana. Lakini huyu jamaa ubetwika anali ukile. Nisi esia betwika naye very responsible. Ani ukala sana ni tuso mama kila kitu shopping nini. Lakini anoki aluga imwe pwa. Mazi kana namba gotila. Not no provide kibeti chako with everything. Ngali maploti shopping ukeka business kikauzia ya ukaziana chao school fees lakini peke ndo kimwe utona ku miss kibeti chako mukambotani kiakili not physically kiakili mukambotani kindu kitu wendo wa minodela no na by the way unaweta bauna baundia natubalikane ndatubalika maundoni ngaliko ningi pendo sana mona na wewe wangu maigamba kwa matembete makati walkit mabaunzete mundu aze kibeta bayunda kika nikika wantu na utuna kwa kindu pekindu very important kanini muno utakeka kaindu kanini muno no muko sane kutumia kebo no nai yule yuko no milingi runya kwa milingi kebo ndio ilinga my friend kwa huyo linga niki tiongwaze muka kosane kaindu kanini kabisa fridge usiege lakini yes ono munengete maka pocket money kitchen usiege lakini ni kuyamba kwa munengete pocket money ngali usie mauta view bakini kaindu kanini muka kosane kuno kwitha jamaa wana kusino kaindu kanini ni muka Habe shabiki moite masiko akule madam osuka na no adhe semo muse nondo tikindo laisi mondo akole andu make mekalite binda yana ina muboe muno na au mama ne mogo wakileko nondo maisha ni momo na yindo ilo mongela maundu wange woni wako na mangine oba Jericho usito sana kamera lady umilaba woneke kamera lady umilaba seta pati Ramzi ati no kwenda kamera lady no kwenda vero no miebio ina iba wito ba ibe ba ngozo kwaniwe okay pati Ramzi tukala estate okay tukala estate Chandali kamini wasimu dikisi nambani ya 0703 63183 tundote ya family no 0751992994 Peter Pinches Peter Pinches za kuya kama lungasia aume nundu wakelele sana ndo munduume niko mulonga wa nundu wakelele mama ndiye kelele kwa nyumba ana yuko laki nzani azia ukoko gede kiveti kileti
Ono ambize kwikata. O kuthinika. Aya pe ngipa kwa siati masipepe jamaa best wakwa watwanie. Na yuo ka late. Mwana umwe okatene kiveti cha mukulia. Ndibana yuo katene. Jamaa waza jacket ya yuo katuwe. So hizi ndo itebana beza. Oneza no bigata na gola we ataji kwani leo kuna nini? Ndiziana. Kama ni una kagita. Kwani leo kumeandaje dadi? Kwani leo? Hauna kakitu. Tendo nikambini wa simo. Kitindo cha Athiani wina koma sima wia. Na Augusta no pupa simba.